Bog svima, ja sam Ivana Plehinger, dobrodošli ovu srijedu na moj YouTube kanal. Razlog zašto ja imam ove papire ovdje je to što sam s vama htjela podijeliti toliko sreće i divnih osjećaja koje sam doživjela zbog prošlog videa koji se zove Pismo moje mame s druge strane. Dakle, ja stvarno ne pamtim kada je ispod nekog od mojih videa, još od onog videa koji sam vam snimila kad je moj Jan doživio prometnu. Inače, Jan je super. Za sve koji isto ispitate, Jan je odlično. Dakle, još od tog videa nije bilo toliko vaših komentara ispod nekog videa. I čitam te komentare, na mnoge sam se rasplakala i razmišljam neki dan, ja ne želim da toliko vaše dobre volje, toliko vašeg truda koji ste uložili u te komentare, da podijelite sa svima nama svoje priče. Ja ne želim da to prekrije zaborav. Jer možda nekim ljudima bude, možda neki ljudi neće imati vremena scrollati ni sve te vaše komentare. A ja sam htjela danas istaknuti neke od njih koji su me najviše dirnuli i potaknuti vas na to da odete ispod tog prošlog videa i da pogledate, ja ne znam koliko, mislim, recimo da sam vidjela zadnji puta da je jedno 150 komentara, ovako nešto. Dakle, da pogledate te divne komentare, te divne priče na kojima vam se ja stvarno svim srcem zahvaljujem. A sad sam htjela pročitati vam neke od njih koje ne želim da otme zaborav, da podijelimo te vaše divote i iskomentiramo ih ovako. I kasnije, naravno, očekujem i vaše komentare ispod ovog videa. Dakle, uglavnom, vidjet ćete o čemu se radi. Šta sam ja tu od svih vas dobila i šta smo mi svi dobili s tim što vama nikad nije teško napisati nešto kao komentar ispod mojih videa. Stvarno vam hvala na tome. Evo, krenut ću ovako. Ines Vukasović je napisala: Draga Ivana, svi mi koji smo izgubili nekog bližnjeg pokušavamo stupiti u kontakt. Naravno, mi koji vjerujemo u duhovnost. Tako sam i ja. Moj tata umro je prije 2,5 godine, skoro 3 na svoj imendan i to je nama bilo nešto indikativno. Ali ono što ti želim ispričati je to da taj Božić 2016. sjedim na trosjedu i odjednom pogledam u okićenu jelku i vidim jednu žaruljicu kako treperi i kažem: jesi li ti to, tata? A ona opet zatreperi sama, jer ostale su žarulje naizmjenično mijenjale boje i ta je tada prestala mijenjati boje, ostala je samo upaljena, a bila je crvena i onda se ugasila nakon nekog vremena da bi sutra nastavila raditi kao i sve ostale i mijenjati boje. Dan danas ta žaruljica radi pod navodnicima normalno. Ima još tih događaja, ali ovaj mi je najdraži, to sam htjela podijeliti. Hvala ti na svakom videu i na svemu, uživam u tvojim videima i na objavama, hvala. Dakle, draga Ines, ono što sam ja 100% sigurna, da je tvoj tata tebi s tim znakom, s tom lampicom koja je svjetlucala, zapravo zaželio sretan Božić i sigurna sam da je takvih događaja u tome životu nakon toga bilo još puno. Hvala na komentaru, naravno. Jelena piše: prekrasan video, svaka čast što si ga uspjela snimiti i moja mama mi je u snovima toliko puno davala znakove kad je otišla, da je meni postalo zapravo smiješno koliko je neprikladno plakati za nečijom smrti, jer je smrt rođenje duše i da mi plaćamo zbog sebe, jer nama te osobe nedostaju, a ne zbog njih, jer nismo svjesni koliko je njima lijepo. Dakle, ja bih otprilike potpisala svaku od ovih riječi koje je napisala Jelena. Toliko puta mi je palo na pamet kad sam plakala doma za svojima. Mislim si, stara moja, ti si tako sebična. Pa oni uživaju, njima je divno. Plačeš zato što su oni otišli prerano s ovog nekog našeg izleta i ti bi sad da su oni ovdje. Dakle, uvijek mi je takav osjećaj kad bih tugovala za njima da sam zapravo na neki način sebična po tom pitanju. Jelena i ja se razumijemo u potpunosti.
Suza piše ovako: hvala ti Ivana, zaista lijepo svjedočenje. Moja kuma Mira je zauvijek napustila ovaj svijet 12.12.2015. Bila je prekrasna, ogromno mi je značila, čista pozitivka. Na svaku knjigu mi je napisala posvetu, svaki dan smo povezane, baš smo se uvijek dobro zekale. Imala je jedan veliki kišobran duginih boja. I uvijek sam je znala reći: ma dobro, kaj opet vlečeš taj suncobran? I tako išla sam na zornicu, razmišljala sam o svojoj Mirici, kako me prebrzo napustila, da smo još puno toga trebale zajedno proživjeti, i tako sjetno krenem doma i ispred mene žena sa velikim kišobranom duginih boja, istasti onakav kakav u moje Mire. Dakle, kakva divna priča, kakvo divno javljanje. Suza, hvala ti puno na ovom komentaru. Dakle, predivno. Marija piše ovako: hvala ti draga Ivana, u ranoj mladosti izgubila sam drage ljude. Tada nisam znala, ali sada znam da me ta tuga potpuno pročistila i otvorila kanale kojima i danas razmjenjujemo poruke. Sa sazrijevanjem dolazi i mudrost, ali nikada nisam htjela napustiti taj osjećaj da su tu. Nisam ih nikada zaboravila. Oni rastu sa mnom, učestvuju u mojim događajima današnjice. Čak se i moje mlađe dete rodilo na dan rođendana moje drage duše koja se preselila 2002. Porođaj je bio prirodan, začeće neplanirano. Kako da ne vjerujem u ovu snažnu poruku? Dakle, na isti dan. Ne samo da vjerujem, sada zasigurno to sve i znam i radujem se tim otkrićima jer su me osnažila, pokazala mi prave vrijednosti, dali mi smjernice za sjajan život kakav danas živim. Dakle, kakva divna priča, kako krasno svjedočenje, kako smo svi povezani u ovoj Marinoj priči. Hvala puno. Silvija piše ovako: hvala ti draga Ivana, hvala na ovom i svakom videu. Otkako je iz ovog fizičkog svijeta otišla moja baka, otvorila sam se i znam da je uvijek uz mene. Prije mjesec dana moj je otac također otišao, ali toliko me raduje što me gotovo svaki dan podsjeti da je uz mene kad zasvira neka pjesma koju je volio. A na mene je preneo tu ljubav prema glazbi i hvala mu na tome. Draga Silvija, što se te glazbe tiče, dakle, ja vam uopće ne mogu svima reći koliko puta sam ja išla upaliti radio s namjerom. Ok, aj baš da vidim šta ćete mi sad zasvirati. Dakle, jednu od tih priča imate u mojoj knjizi Ono što ostaje uvijek ljubav je, dakle, priča je o pjesmi Budimpešta, vidjet ćete, dakle, znate to svi koji ste pročitali knjigu. Uglavnom, to je tako dobar način zastupiti u kontakt s njima. Samo kažeš, ok, ajde da vidim šta ćeš sad zasvirati. Dakle, evo vam jedna priča za moj rođendan. Sam isto tako pomislila, to je bio prvi rođendan nakon što je tata otišao i mislim si, ok, dakle, nema poklona od tebe, ali šta ćeš mi zasvirati? Upalim radio i krene točno na od riječi do riječi. You're simply the best, better than all the rest. Dakle, ja sam se smijala na glas i onda idem prebaciti na drugu stanicu i krene: u dobru i zlu, u javi i snu, znaj da uvijek bit ću tu. Dakle, ja sam se smijala i plakala. Na takav način pokušajte isto komunikaciju, mislim, to je stvarno fenomenalno. Nikolina piše ovako: Ivana, sada su me tvoje riječi 100% uvjerile u ono što ja svima pričam. Baka mi je umrla prije 3 dana. Prije samo 3 dana. To je znači bilo prošli tjedan pisano. U meni je mir i spokoj jer ju osjetim u sebi, slušam ju i radim točno onako kako je i ona. Bila je jedno savršeno biće koje je hodalo po zemlji, a sada i nebo ima jedno veliko srce i dušu koja me i dalje čuva od ozgova. Dakle, Nikolina, bravo, toliko sam ponosna na tebe da ti je zapravo toliko jasno što se sve događa i da ti je baka tako jako blizu. O tome ja stalno pričam i nikad neću prestati pričati. Ljubav ne umire, to me niko ne može nikada uvjeriti. Tu ljubav osjećamo tako. Uglavnom,
Hvala i na toj fantastičnoj priči. Evo vidite koliko sam uzbuđena zbog ovih vaših komentara, ne mogu se prestati smiješiti koliko ste divni. A ima ih još ovdje i jedan je bolji od drugog. Vidjet ćete još puno fantastičnih priča. Silvana piše, draga Ivana, opet tvoj video na ovu temu u ovih sat vremena kad mi je samo u glavi moja seka. Ne znam da li da se smijem ili da plaćem, sve radim u isto vrijeme. Dakle, hvala ti na videu. Prošlo je tek ili već 3,5 mjeseca kako je moja seka otišla. I naravno da imam svakakve dane. Težak je ovaj period prihvaćanja i nedostajanja, ali ponekad imam takav osjećaj kao da sam u nekoj vezi s njom. Kao da znam da me ona vidi i čuje i onda kažem sebi, ma ti to želiš da je tako, ajde ne budali, što god da se desi, gotovo uvijek u tom trenutku, kada tako pomisli, ugledam, kaže, nekakav niz istih brojeva i kažem, ovo mi ona šalje poruku preko anđela da mi potvrdi da to jeste tako, da jesmo u vezi. Kako god bilo, želim da vjerujem da je tako. Dakle, apsolutno je. Silvana, dakle, kako zanimljivo. Čim pomisliš, ma daj, ne može to biti tako, ona ti pošalje nekakav znakić u vidu istih brojeva. Dakle, predivno. Kakva je to veza, možeš zaista biti samo ponosna na to. Hvala. Nikolina piše, draga Ivana, toliko me rasplakao ovaj video. Zapravo, na sam naslov znala sam da će mi trebati maramice jer sam kao dijete od mjesec dana izgubila oca, pa me takve priče posebno dirnu. Iako tako pred ljudima kažem, ali u biti znam da ga nikad nisam izgubila, da je moj tata uvijek uz mene. Iako ga fizički nisam nikad vidjela, čula, dodirnula, zagrlila, to nikad nije umanjilo ljubav između nas. I da, nisam ju uvijek znala prepoznati. Kao mala stalno sam se pitala i plakala zašto baš ja nemam oca da me zagrli, utješi, da je s nama doma, da nekog mogu zvati tata. Osjećala bi se kao da mi je Bog nešto uskratio, no zapravo upravo suprotno. Kad sam se otvorila za ljubav i primanje, osjetila sam da je moj tata zapravo uvijek uz mene, da se nikad nismo ni razdvojili osim fizički, ali ljubav je daleko iznad fizičke razine. I zato danas ne mislim da mi je Bog ništa uskratio. Bog mi je dao priliku da osjetim posebnu ljubav i povezanost koja mi daje mir. Dakle, predivno. Predivno. Hvala. Ovako. Sad za ovo vas molim da posebno dobro poslušate ovu poruku. I Čuk piše. Plakala sam. I zbog tebe male djevojčice i tebe žene plakala sam i zbog sebe i svoje male djevojčice. Za 2 dana imam operaciju štitnjače i dosta sam zabrinuta i ovih sam dana razmišljala upravo o tome da napišem pismo svojoj kćeri za slučaj da mi se nešto loše desi. Nakon gledanja ovog tvog videa rekoh sebi da ne postoji plan B, samo plan A. A to je da još dugo, dugo budem tu sa svojom djevojčicom. Hvala ti. Dakle, draga, ovo je toliko predivno. U nijednom od naših života ne postoji plan B. Samo plan A, da smo dobro i savršeno i zdravo i da radimo samo u tom smjeru. Da smo dobro i savršeno i zdravo i da do svoga zadnjeg daha živimo na takav način. Dakle, ja sam apsolutno, dakle, sad dok ja ovo pričam, ta tvoja operacija je završila. Ja se stvarno nadam da ćeš imati priliku da ovo vidiš, draga, i ne znam ti ime, samo znam prezime. Dakle, možda smo i imenjakinje. Dakle, toliko toga divnoga čeka i tebe i tvoju kćer i sve je zapravo u savršenom redu. A ja vas sve koji sada gledate, molim da pošaljemo lijepu energiju našoj dragoj prijateljici koja sada prolazi ovakve izazovne trenutke i da joj svi sada poželimo da što brže se kući vrati svojoj djevojčici, jer sve zapravo u savršenom redu. Kako mi je ovo bilo baš dirljivo, baš sam ponosna zapravo na tebe, bravo. Nada piše, moja majka nije sa mnom već 9 godina. Zvala se Marica. Prošle godine na moj rođendan dobijem poziv od poznanice koja se zove Marica. Dok mi je čestitala, meni su suze išle i govorim joj da ovo moja mama inače meni čestita rođendan.
Ne, da ovo moja mama čestita meni rođendan, dok ju zove ta prijateljica koja se zove isto tako Marica. Inače, ta poznanica nikad me nije zvala na moj rođendan. To mi je bio najljepši poklon toga dana. Hvala, kaže Nada, baš ono ludo. Ovako, nisam ovdje uspjela sačuvati ko je napisao, tako sam blesavo izrezala pa se ne vidi ko je pisao ovu poruku, ispričavam se, ali dakle čitam. Draga Ivana, ježila sam se u videu od početka do kraja, sjećam se videa s djetevinom. I ja sam izgubila oba roditelja i sada se s njima družim u molitvi. Kad mi je mama umrla, znam, mislim da je ovo Nina pisala, ako se ne varam. Kad mi je mama umrla, nas 5 djece, trebali smo uzeti nešto od njenih stvari za uspomenu. Oni su birali, ja sam kroz suze stajala sa strane i čekala ne znam šta. Međutim, bilo je čudno to što od onog što je ostalo, meni je pripalo ono najvrijednije. Sve što je do posljednjeg dana imala na sebi, od stvari koje su još mirisale na nju. I prsten koji je još u sebi imao neprimjetne tragove tijesta, od kojeg je pravila nama, svojoj djeci, krafne. Možda je to bila njena želja odozgo, jer sam kao najmlađa najmanje prihvaćala situaciju da je otišla. Grlim te jako. Post scriptum, čuvam njenu maramu, koja i poslije toliko godina miriše na nju. Dakle, ovo je toliko divno i moram priznati, kad sam pročitala ovo sa maramom koja miriše na mamu, tako mi je drago da imaš jednu takvu uspomenu. Ja miris svoje mame samo čuvam u svojoj glavi, ali točno ga se sjećam i bravo za sve vas koji imate i takve mirisne uspomene u fizičkom obliku na svoje mame. Dakle, baš krasna priča. A sad ovaj komentar koji sam ostavila za zadnji, taj me potpuno izbacio iz cipela. Poslušajte ovo. Tomislava piše: Draga moja Ivana, video gledam po drugi puta, a suze same idu, ispire se duša i osjeća da je to sve istina. Meni je tata prije 2 godine prešao u drugu dimenziju i u ovom fizičkom svijetu nisam ga osjećala kao zaštitu i potporu. Sad shvaćam da nije znao drugačije. To se jako često događa. Da nam odu oni koje volimo, da s njima na ovom svijetu nismo imali Bog zna kakav odnos i onda kada odu s druge strane vidiš toliko ljubavi, više osjećaš neku bolju povezanost. Dakle, to sam puno puta čula od mnogih od vas. Tako da mislim da Tomislava nije u ovoj priči usamljena. Slušaj dalje. Jedno proljetno jutro sam krenula u šetnju svojom svakodnevnom rutom i onako u mislima zamolila sam anđele, izvor svoga tatu, da mi da znak da je sad zauvijek uz mene i da sam zaštićena i voljena. I nakon tih riječi, pod navodnicima, krokodilske suze su krenule iz mene kao lude. I nedugo zatim, onako uplakana, podižem pogled i vidim veliki plakat gdje curica u zagrljaju tate, a ispod piše krokodilske suze, upitnik, ne brini, tatina jaka ramena su uvijek tu. Dakle, ludo. Piše ona: naježim se od glave do pete i zahvalim od srca i opet nakon samo par minuta svoje šetnje ugledam na podu crno malo pero, a možete pokazati kako se moj tata zvao. Dakle, tata je bio Pero. Mislim, ludo, post scriptum, i što je najviše zanimljivo, sutra dan idem tim istim putem u šetnju i nema više tog plakata. Nema, a nije ga bilo niti par dana prije. Kaže: hvala draga na ovom videu. Dakle, Tomislava, kakva je ovo priča. Ovo je apsolutno u rangu pisma moje mame s druge strane. Mislim da da to gledaš i da si misliš Bože, kako je sve savršeno uređeno. Već sam vas davno naučila da kad se dogode neke takve čudesne stvari, da ne kažemo joj, ne mogu vjerovati da se to dogodilo, nego da kažemo hvala, molim još ovakvih čuda u svome životu. Dakle, hvala vam puno. Ono što želim svima vama koji ste izdržali, evo već 20 minuta ja ovdje brbljam i čitam, odite ispod mog prošlog videa. Počastite se predivnim osjećajem i pročitajte komentare koji su tamo. Dakle, ovo je samo recimo 10-ak komentara koje sam ja izabrala. Sve što je tamo, to je tako divno bogatstvo na kojem vam ja zahvaljujem stvarno od srca. Ako imate vi još takvih priča,
pišite ih i ovdje u komentarima i tamo u komentarima, dijelit ćemo to na ovakav način i dalje. I evo, od mene još jednom stvarno hvala vam na toj predivnoj energiji kojom me uvijek darujete ovdje i neizmjerno sam na tome zahvalna i kao i uvijek na kraju svakog videa ću vam reći da vam svima želim svako dobro i spoznaju da je uvijek samo dobro ispred svih nas. Jer je, naravno da je. Bok ljudi, vidimo se iduću srijedu. Dragi moji, ako vam se svidio ovaj video, stisnite like i dijelite ga onima koje volite. Pretplatite se i na moj kanal, to ne košta ništa naravno. I ajmo se družiti i na drugim društvenim mrežama, pronađite me i na Instagramu i na Facebooku, a i vidimo se ovdje svaku srijedu. Bok!